Oni adofo eden ena ede se woni wo dofo ete na bibia wo hia bia oye ma wo enti ase wo muntem ka de emu ode enso ne story na be ka mensa no ho adofo mienu ade bia baako eye baako apede ede ma no nanso ni nyina achi no atete bia ode ne efem na nya asem ketwa na baako no aye na adwen se esa amofra ne nti nya ofem nyina obebu nani aguso nanso fofia antoata enne baako afem ahwere ne nkwa enya asem ketwa abusuamu mienko ni yenko tie video no yenko hye ni eba toa ya adwen ade afa ho na ma remfi se aha eye emergency Ghana TV like video no na share na subscribe f mami yenko hye video no embra Obapa mama mawo aha ache ye na ma na promote saying poche ya mama ya da Christo say udin poche from Doris Opon oh Doris Opon poche Opon jejeku all right do efre ni na bae poche me free asante achim chechebiase asante achim chechebiase poche oh I see me nua be man so akwa be me na mo akwa ba yeah I know u be peja umu kakra se de ye mame ya ye aha nti uwie na abagigi ademu ade over to you aha bacho within your friend Kojo Anoche Kojo nso free so me free Petiensa asante achim central oh okay and I will free buy yo about Doris Opon anopewie meni metie fo ya hwefo wo bia aye krado aye tie wo ma medase ma de won se anope me ba ya boko ona medena na emu amobua omu ni bi ene ahohiafo nti na maso ma ba asem na masama me de ba ya ne se ma mini be ma bi ena na eti na be ma mini ne tsena ye be 21 years ni ena na mene neti mini na wo miensa kitangwala miensa na yewo me wo first one na oye me kama o me meniji kama nti echi no second one ebeto mu na fe no wastate ene emma wastate emma samosa ne ntokwa ene atete nkuwa mekaka sisia no ne ntokwa otimi na oba kosa na okacha me se oba no se meme di no police station na kura ono kwa akobie no na me omogimi atu tima na ekoso santina afa wale no kura na afrome mienu asa abemu nti madwene ye me se bi obesesa afenso no nkwala mienu abemu no hwan ehefa na mede omoko ebia na mede nko wale be ma foforo kura na ebia de be ma no obeye no kura no ene nka metena we hu a na nka ye tima mede di sa na metetete ho sa ono onye ska dia o mema yebi na otutu kwotena oba nso dia ene 20 series kura obesane dia mankwala miansa no mpono na dane ntokwa tie didi mu a na mene no wa na masa mti na tra 21 years ni menya botre ma no a so besesa odidi sa no ena o se sa ne makotena oba bi ho ma anche ena mete so yare afa mete so yare ene mu ye di panko ye ukra wo oba ne ho ena kakra no mode ne eba he mene no watakra den so eho ena na mene no eho no no ofiri nti eho mo na mene no nti di mu a no ne na maame enkasa no ne ma chese oteso obia nka na sem so okasa wo mu ode wo mu na okasa ba kasa ho so de ma wonu hwan enda mapacha wakasa ne na tete misa akoso sa debi ya mesenya hwenkwala ninti na mebu mani eguso ma otuwe wo edwapade ofene edwapande mpo anye bida ena bira nko a na ma te say ye bira be sabi me so me yarefo
nti na me pa ma de nti sa de pa mi na me de bua me ma nan kakra se omo betim de akọ school na yale bon si niti o de niti ye de nkoto hospital fe na moja efini hunuma eba ye de nkoto hospital 5 days pepe no de wu ho na o ma me de ka wu o ma me o papa na de ka wu ye o papa ta ma o yale ye de nkoto hospital me na so kura na papa ni papa ne ka cha me se me mo mpa ma na no ho tona o ma gya me kwana me de me nkwala no e de o ma ko me kuro onam asetena ne ba no on meetings ena papa me na ne kasa de dam so o kasa na so o di wi me kura na me nsasa no wu be ma ne papa be ma ne papa anche na ma me nso o pressure no nso pressure e ba ye o nso so mu ana ono nso o di wi na ma me nso no de na ma me no wona ba ko pe nti ne ma me ni nuanom ma me eye na ma me ni nuanom na omo wo onam se de na me kru ni yenti no afa ba asa no kwa na ma me ba ko na na ye sofo ona na oboye nti wo wu ye no ebuso na ese de kru wu na omo hihye ni data omo de yi no wo be 2 years ni ukru no na omo de hihye ni data omo de yi no ma omo yi ni wie afa na aka me ne nkwale wo wu ye na panyin no na omi school no omi school to no school nti kakra ne ma me ni nua ne boa me kakra na afa na mo so me pa ma de kakra afa na edu bebi na adwuma no kura makura pompo mu ntua na makura afa na so du kura na me machine kura me ye adwuma kura na enyi ti ne ma me ni nua ne no boa me kakra na nkrofo so edu me a na me de atodwa na mo edu bebi na me yefunu na me tese emu ni ya me jia because na me ndidi ska me yi me de betodwa ne no ade chi nkwala no o me de no monyi ska e de akọ school kura na so monyi ska kura to eduani di nti na me da todwa ne na me de amom me de sa na me se de bi na me bo ne ma me ni nwana na oboa ye no ono so epanyini o ma ye ntimi fa ye ha nkoto no so na me fra me ma na ma me sa ni ska kakra ma me na ne ma me ni nwana so ma me kakra takra le ani ye wono akwa wa ti no fa no ma no na mpaka kakra ntimi gya me no ma ho na me fa me ma no eni ama na kakra me do omo baye ti me do omo e baye no me do omo baye no na me sister bia ba e wo ho ti me sister bia ba nti o ma na yakọ ho na yakọ to na de kakra ka se de numere ibenyi sika bi ne de ye dwane na omu nyina ye de edibi nti me ba no wo fam tene no kaja me se ma se wo niska uso ni buafu bia nti me wi school dia edwume sua kura na odi me akwa akoto na msemati me niska me de kwa akoto edwuma mu onde se ma me de omo ba ya omo ma akwa na me nwien ebe fa nkwale yi so omo konkodi akoma e wa ne nchento mu bi school na omo de na aba timenwie ni bia be na oboye kakra na papa nso me papa na danfo pa no onso ya na oboye kakra me na metashe program ne pa ti papa ne ba no no be ka se ya mera ha se na ya fa ya makoya kusam enfa enchire ono se ma anti ya de ba anti ba ha boko okay me kaidi ni pa Doris Opong okay do na be man your friend is saying but your friend Ernest Tando but muslim worry if you saying 21 years oyo ho ade anana ye wanyo ho ade oyo ho ade ma oyo me ho ade oyo me ho ade na me ho ade na oyo ye no na me papa nso ni ho enti no me papa se oyo me ho ade de na se obeyo no so ni de no no de ma no enti no nimu ha na wo papa so obaye hwan de a obaye me ho ade o me ma me hwa so no so obaye no ho me so ono so ne die e de ma no enti no na ahomboa no entom ntime papa kura ma ne mre so no ho to mo no wa ba no aba abaye one se
odi yale ya odi efiri okay ona sabe no kra de no one wa wodada na ne ya wo miensa no kra onu ma wo miensa no bocha enti wantumi akwa ye wo hade na ma wo papa ansa na wo papa efiri wo papa ba so tiache na on de ofiri wo papa efiri oh papa na da papa oh I see but mu free you are chichi biaso baby a ubodi so free oba e wa na mu free okay oh okay nti wo share mu share na wo ye de adwuma na so ye de anyi no e driver ni ena ni ogusuna no e driver ni sen ha isha no e driver ni ana okaka ena wo so e me so na me pamade I don't know oba be pam na de na eja first love no wodo no wode che wana ma no ka atakurota ka kasie e de engo e de free komasi tutechi man na ehwa na omo free nti bebi na omo fie hono so na ho na medwuma no na ewo nti na ya na ni nuanom no na ma me ni nuanom no ayo omo ba ho ba ni sister ba akukura no head hairdresser nti no madam for pant no oba menche na odi hu okay enti me bi sasa because na me pese me hu say na unimu no kakra dada ahu ebia wo ye area boy ho unimu no kakra ansa na ebia wode ese openu ana na unimu no kra na tema wo hia no no ade wo hia na edi ansa na ebia ono ankasa na busuafo kro de wo kochia wo no oh me hia no no sana na busuafo wo ho a na busuafo kromu wa nti me kwa ni sister na me ni ye free pa no ono kro na oka se ni brother no onware yo nti o se ni gimo pe so wala na me me da me mpo na me ni me nti na me se ni sister no mom ni kunu eno no because na ne ba ni sister ne ba na o se de pa nti na me se ni kunu nti eche na me na o kunu na o de na mami no se de bi na ni nwia be ma na ma me nwia e ba no be ma na mesia okay me de me nim ni suban to de so pa me de betena se na me hu de ni suban eti te me ne tena ba busun mienu miensa kono but na mo so oye nipa no ye good oni no atra shase no oye good pa na fe so no ono so no se apart from emma sam no na me kan ya wentie na ono an ho ba no so no sesa ne ne ba na apart from asam ma so kete bibia o de mami oniska sam ene niama sa no na oma me ho enkyere me ayisa na emasam ne de on lo fo ba de a onim ne yire kura te se emasam ne nyina afi na kwa mu de a on onim ne yire to no oma me ho enkyere me bibia me he bia o de mami to de ka ne kokonya accident no ni mun tatinimu ntina fe no onye adwuma kura bi timi mom na me ye adwuma na me de ye de me de bua efie e de bua no ono so onye sika bi a odeba me ne mesi mi bibie aduane ye otimi ye bibia be ma no osini e ma no aduane ne a bibia kire me ne ma ho no de na nya ba okofuom ono okofuom ba e de aduane siso ye aduane ye bibia si nuama ono ne niam na ebushia ne niam owo de aka me niam senkwala ni nyina be na mkoso mkura wose oso na homacho so ma mensi me nkwada nti obesi osi no ma ni nyina ne mo meba mu so dia ma sam ne die ni ba mu dia ene ma enya asam papa ena obi kanu so a tese ono akasa me de chew anya sa de ene hobu ade no onimo no ma na onum dabi like ensanye se bi ajota na wi ana o ka so se o si obi kanu a esa okotwa bi sa aba na so kanu de ono krompo de se no way so obedidi no kono mensa o kanu kromfie ne ni da hopa edu me bi kwa me de ne fita kwa le ba me kuru oh okay e betina ho kromanti me maame e ma na sasu kuku a ompa no de no oye okofo mo ba aye bibia e ba nti onam so no e driver ni nso nti no force so benya kan so e de aka nto ko twi obi ne car no o de car no konya accident to de car no konya accident no taxi nti driver ni wu o mo nyina e de ekowu e wo konfa nochi ono kokowu nti akwa ye police na aya na okọ police station nti ho na police ni ba hako e ka cha ne se
inspector no na ne ka wona no one ohu se one inspector no aye yi bi pese mo gisika bi efiri ni nchen enti wayen dai won firi krom ho satan ma wo bosom nan to firi krom ho ene tipa ono kwa me ko hwe obi ne busia na me de ma no ne tipa wo firi chichi bia se krom enti wo firi krom ho no echi no o mane yen no mante na mente ne nka bi sana owo nkokọ eho ena sana no oye galamse ni bi ewo ena boy bi aye onya accident na police ni ka echire no nkokọ no okokọ she na menim sa hono no osani iska ni ye ne kasa echire ni ye ntene nka bi na nkra ni yesa sabre no na omoye miensa na onya accident no na ketwa no no onya 4 months ofen ma omenya 4 months enti ni mo hono frefre ye na eche ni ye ntene nka bi mena ejame tu madwunu so no de ono okofa ba fetete enti no onkasa na yiri bi hu enti na tu se ja wono kwa wakonya foforo enti no mi echire no mi ja ne ma se mi ja na life man na anyasa na ntokwa no ti echire no mi gina onam se da bi eye nsamfo kra de mami me bedi be mechi na mi wu a me manketo ano hwa na be hwe ti mi ja na life man tu madwunu kura se mi ni kura enti de obi ye bia na mfa mo ti echire no hu se mi me ja na life man no wanhwe ya mene ninta mere e batete no na fede ne ba no ho so onto odi beef ya nche bia satam no kwa na ne wa na omudi no kokoto mu no na me maame ni nwia ba akwa ewu we kwai ti ne yakwa yi na mete ko ti mete ko no na police ni bi sa me 7 FM dollars na me se no se ya che wo kura to mu dida da be 1.5 years ni obusuani bia ma ho mama nyamie ni me yeme hyeme papa me yeme hyeme na me ye me ka che me nwane se case se na bentin mintimem ti me ko kofodua satam no mo de ko kofodua please na me top provisions ne nie magale ne de sasa me to ka ho nyina me to na me de kokoma no ti me ko na pa no prison ho na me fa me bi sa no se e ba ne sei no so ni boy bi enya issues kasem bi na ba no ko faxi te se wo hwiegu no so to ko ne mu na no so boy ne egu no so nto na kasa kura bi gu no so mo acid no gu boy ne so boy ni ehwiegu no so no boy na be gu boy ne so na be gu no so but ne kase na gu boy ne so ni say no so bi gu ni santo mo do mo ko hospital to se menteshi te me ko na mka chansa na bibi sa no wan kan kire menta 1.5 years satana kitwankwa ma wono nim no ti me kol me de ne koy say obehu na dia kitwa no mo hu ni say aye na mpanifo no mo de ne picture e de kire no say o papa ni o da ni o enti me de no ko prison ho no wo hu na oji na no koy nya sa de nko to hu na oji na okwa na me bisa no wo kadam say ana bibisa no enti me nka ni ntep sasa nka waka ne tab because me nteshi me de minim say owura me de minim de wote nti ni me yi mani kura na sasa case say ya ba aya unti me mfere ne tipa me ko hu siadi ni no nkokọ ene siadi ni ne say omo de me kokọ tinti no mo kokọ ta aya memera ma mi twa kwansa masabi me wo ketwa no me ma me ba ko ebrema bochite ntoma miensa me ton santome ni nyina hwetwa bosa so aso stress ya de ni no ampre na aben be sisu no na omoko prison ko hwe omo case no enya yibia no mo yi om na nipa fo me kuru kan na prison officer ne frɛ me ntia na yesa ni scan ya de ma prison officer no na ode ma ne yire no oye aduane ntia ho aduane no oni bi to mo yi no so firi ho e de ne ko baby foforo nti no ni ho aduane ni bi ti prison officer no ana no hwe no na me ye nti oye sa na mo ka sa me fa nipa mienu mra na me ko ho siadi no ye fa bibi mfensi su because mo amani be e kire bi no omo hwehwa na no omo hu bebi o nti me fa nipa me na me ka che siadi no so me yenko me kuro na me fa me dan anye dan mfensi so
wo fi a wasi eno wona wo be ma no wasi wade ana me ma me ne si e de ma me ma me so efirim to no sisa efiem nti wo di fie no be ma ne nim ho hwe no kwa akosi awowa e di akotwa ju ye tini say be ma no o me nchen oni ne ma me mo ho nti ase nti e chine bi ne bibi ni ambaka se me meyi na ma nti se na wo me nchen na sa ka si me si ye no nti de se meyi a o meyi ne e de na bebia e se meyi no ena me kache isi adine no si adine kacha mza wonko na mse nipa na mama ne be nti no omo se enye dan ena enye edwapade a ye enye ka edwapade a ewo fi misu mi medwapade a ne dan a omo de ama me nto de yenko na me fe da ne pipes no kran de enfa nka ho echi bi ne bibi na o meme ho me na me sasi nsa achase ena obehu me fie nso nti bibi na obetima bebu se be ma no efi meme ho be ma ni dwane a me wonche me ena me kasa ni che no so wonko satam no meje mema no wo ho me ba me so yale stroke nti no onti me hye enkwala na sa na me samechi ena me bae ti me bae no ena ni sister ni bra ba ako ni ma me ni nua ba ako ena me friend say David dia sinio na first one anyeyi nti second one so saba nti se me ne no so de enko na me fita kwara re aba nti me wo ha no okacha mso abetwam na police no si adi no offense na me boni de kire no na me so call police station wa onka so pe toku okwa o me kire no ampa okwa no ko hu no se case se na aba ni yira ba first one wo anya osinyan woni me ka ma bo no se e ka na obo na de no anka nche na yiri wo ka che na oska odibechi woni ska ba ka kire o se ye e ka se ya o se ene o ma na yi 500 5 million no chase ka de ma no sin tiska 5 million na yiri ko nyi ska no na fa man ko so ni ira ko bobo sia sa wo fra me o se magistrate no mo o tan fe na firi akwa nti no o mo de ne kokko to sane o mbetwa na sem no no timi abefi sane ni nyina hoboa ti police ne no me yia ne papa ma fa na ncha no me ka kama dwe chen papa na me se me wo me sa no ka se mo ska ba hu ma fa dom sesem kra me hye asakra me nya adwuma ena adwuma no so mpo enkoso ade papa ma de egu ha enkoso nkrofo bosia ena magye na me de yesa de ena one no koya no mo de no ko eho no omo de no ko court no mukutwa na yimti prison officer no kra no odi esia di no wa fa na ncha no kra odi na papa se gbon me no aye ni pa nam so masa case ni ba no gba ni kurewu ni yiri ni yiri wu ye ne ba acid no go no ai no wo fa anu di enim no wo fa na de ku na David so de no hoto no kra se no mo diska ina no mo di wura mo so ni ska ina wi aso ma bone ne ku bone fo nti die no wo ye no me kru anya ne hye so no odem ni wo fa no di enim o diska de masia di ni wo fa na wu nanti na no wa gbochire na no diska ne se na chine ya ne serious fa mamode na aba ade wo kru bo mu dua na wa mo dua na nyam se nyakopo ka se wo di wasama ma wa hu obedi wasama ma to so mo ko ba bi no mo se boy no o mo di boni tia na papa because ni pa na dem for years wa mo na ko ba bi ne nkrofo no boy ne nkrofo no o mo de nanti ne fira gbochire ba ya no mo fa ba bi no mo se boy ni nya ne hye ne mom no boy no na kuma mo di boni 4 years mua wonya boni prison wa 4 years no mo ni nasem to mo yi na mo de ne ba ye enye fara mo ko hwe no mo ni ba bi enipa ne firi enye na mo ko hwe no na mo se boni ene ku mboni enti de ayu ko hwia se da gu kru no so na obo ye kogu no wawu ne yiri wuyi ne ba wuyi na wono so di ani mu ya ono so ewu nti na ne na wa brochi na wo diska no so sende no wa yare wa brochi wo de na ba Ghana ono so ono ba ya omo ka so mehwehwem na we de omo ntiase ha omo di omo tifam ko hwe ma omo hu se bo no mo di ni boni nti bo na koma eni aya o ena ehu akachie ba ho na bo ndo mfa no ko bia nti mo kokko hwehwe no
ansa na mo pa ne chew na ka bi wa bobia mo ntwi ama na ansa na nante no hatam mo kwa hwa ne nti yente ho ayi bia biem yente ho hye ebiem epemene nti ma mehwe no ma so mo ni baby ofiri mo ni baby ofiri nti police ni na me ne no ko yan me ka chansa wo nyankopɔ ate ase me nyame a mesom no owo ho pa no di no kura nso ante se yen nti ba wura natale o pa mfansa ampa police no ma wura natale te so mo wura natale okoko bu obi sa no ma awura natale o mo di ni to mo kura nti ma yegu o ba yegu so me ma me mu nyina ni ji o mo ni agi ade o mo gugusu a nti yeyi wukunu e ba ye ne di sense wo free mu like yeyi ni free prison ne ba ye no yeyi ni free prison ne ba no on da say ni ntokwa ne yeyi di okono me nsaba na ntokwa sa nti no ne me eko na me ba na toso mienu wo se yakoyi ni ti me yanyi ni ye na okoye ntokwa na me nim de wotini nti no me mfin na okachem okawe de bi kire mi ti me sister no say na ba won ne ti na wo didi na tam say asa no sister kai no de call no so me sister no obi e aba sisi a ye wa no no bi me sister nso de on ti sami ono ya obeyo no ne tokotoko nti mi gya no kra sa kotakrade gya no ho ene nkwara ne nyina ho o ye krom kotakrade nti mo ha no frɛ me say me mra no wo kɔ okonu krum kotakrade nti me hwan kwara no to firi ho ya wada me ba kra no okɔ nti fiara na me so me bae na me be hwɛ no nti mene nkwara no wo ho a dade nyina kwa me na me hwɛ me ena kwara no se ma faya kwa dada ye ba kwa dada na me sa me pegya nkwara nyina na me sa do ho me ba yane Doris Opon ena edi enkomo no Doris akosem nyasam ketwa re asem we bi ba hada wo ekua so beka ya abrante ya wo ba ha wo se wo mo de rape case bi eto ne so no sana ye akra na wo ka sa abrante na fa no owui nia odi aginamu ami huni ede ba de ben wo wuye chese wo mu wuwu sa afedru ba bi na fe ye pedwatoa akọ wo mu wuwu sa ebia na tu wo kunu de yi dia se go ne so no a wawu ne yire ewu ne ba ewu ba akọ no di animu no na wo mu ne wo bie na sikafo aba ye fie sika mo yafo ne de twe nkwase amanso ya eyi asemu anya no kore ne waje agire mu wode twe nsamfo manso wono so wawu ne sister no wa bro no so di sika ne ba no wono so ya de am ye na bagana wono de ekohwehwe mu yes modi obi bone ebi o wa wudi ne bone a ebi o wa wunya enye nipa bia na ye di wo obi obenya mputupuru ne ya wo ne se yo besi wa fresh yo kura modia no kwaso afa ne sika no nso wo wa fa ne sika no wa fa no no so ye wo ho no aba be so mo wo kuro mo ho nyinti na mo ba be sisi ni nyina ne chi no na fe ena patapa wa fa ne sika na wo sa other sign the life when mama try me home sisi a Ezra 94.1 FM Ezra TV makosam jumedie no na wo hwe na wutie ha yesua de papa se wo trim so okodi oyonko bone a sister brother dwere ho mienu ye ne eye Doris Opon na edi enkomo na no paya wo de na kosama ba makosam so nti do ye hwe na ukunu ye jeli no anasa remand nkwa na no wo a 4 years no manfa ne angeli no mo de no kwa na sampa munni no masa de no ko munni na sam kora so balatam no satam o da remand no remand na munya lawyer man no balatam no say yes na prison officer na ka say yemfa lawyer na yemfa ma no say na asam no mede omo bedi na omo frɛ kora yemfrembo omo frɛ te sa no ka say yinyai na oye de ya nyankopɔ na be yi no afrim me ye ha ye ho enkotwetwe sika bi because sisi ano sika ye twe nyi sika ketwa no
na edu o say nyame na be yi na firi ma obe na firi cause ne yemfre no unyi ni say reman ayi sha wo hye mu nso cha ne ka ho bi na e bia wensi ne dada mu bi ma ono tia ono so ka ho because wo hye ye easy o ono ka ho na accident no so e ka ho say yes na odi firi police ni e ka kire nso on firi ho on firi na driver ni no wo apada kromanto bi ama no wo ne inspector no aye baako na mo pesa mo giska bi edi firi nto mo on firi ho firi from ho kola nti busa na mo ko jama na odi firi ho no wanyini kakra me kuna na ni firi kwa ni mo kakra na ni firi kwa ni na wabro 40 years tama no o she mu ho no o she mu no na omo chi ne de na owo omo yi ni be na 40 years pepe na nya 40 years na busuafo ba ho de na chesa me kura na mo me be akwa na menti na manti na wa mo bra wo te wa mo meti na me bo ni nua ba akwa ma na ode ba ye no te na ni nua nom no so eseniska edi simi so ni na prison officer no so no nya ni normal edi ma ni nua nto no mo seniska de man se bi na ope bibia na ohi nti case ni ba second one na omo be ni ba no na me frɛ ni nua ba akwa na no ko ya okoko man bi okọ ti adi ni ho awo nkoko no ne no ko kufujia prison no kokko man bi no sabe no ma meti ase satan no ma meti ase mi fi so no ka ho kra no ma medi yare ye satan no ma meti nya no yare o ma meti se ne ba ne da prison no ono papa nyina se no mu enyi na ma me no so pressure ntina ni nyina ka ho nti wo ba ya ntokwa oni mi sister no ono ne koye no no koye na me de nkwara no koye ti me de nkwara nko nyina na se na ma me no na ne ho nto ti me kun so e no okompre ni ti ni de no kwa hospital nso nti me yi free ha koye no koye de no kwa hospital no mo se moje bi kura gina ni any accident no nti o mo twi moje ni bi nto mo kura doctor an kura ka say yakopɔ ne aboa no nya sade ankobe nti no o complain it o ma no complain te say wi aba kakra bi won so sin interest na moja efri ni hunim na eba de disa ni eyi ne do ne ko nti ne ma me ni ma fa na ko hospital bi after I was say wo complain it no mo ma ntwa it na ahwe say ye de ne ko hospital no se no no na ono onye ne pe bi o yare sa ti we ne ba impofire mu no a ye de no ko ai hospital kase efian kwanta hospital aya ba hospital kase de no ko ya omo ehwe nti omo hwe kase moje na gina ni mu no omo twi moja to da wa na chomu yi ni mamu yi ba na chese stinity no a ti de ne duro 5 days pepepe no wi o to na so o hospital wa unu na sem na me frɛ ne ma me ne nua na no mo ne ma me na oboa ye me frɛ ka cha no bo obusua nnuanom na ma ne eye ne ma me ne nua nom bobo mo ma ne no oba ye be ye hu bibia na mo de ne hye de mo de ne na wo tweda tam so no mo yi no na o mo sie 2 years ni na mo se de because my hotchim this all obi na mamska Ezra 94.1 to me from my mama na say and me from Ezra 94.1 mention so beye sukra Ezra 94.1 FM Ezra TV yeah mama Doris upon na kosem na yenhwe people with him ewiase yo se unu se nipa ya na ye na mo fe o wa se na tade wo boni duku hwe ye ma me kala wa we nya me ma me kra me nua ne kala wa de to kama nti se unu se wo to na basa bi no wo twam a ye se woni hawo but onu nko a wonam wona wo kro no wobi a wo pa ne ho kro wo enipa kro no kra na dwendwene mu no asa de me kwahye me wakọ wo twa wobi ho atwam o wo feel sa hwe ha no but wo nipa kro no nam won make say wo kwahye no wakọfo e na woni ne do sa ho no na me paka se papa sa na me so papa na wo so na me so
enu e be ma ni free mu na wo fon ya na asatama na o hye mu no be ma ni free mu no na fa ho che na status eyem some dwena me ndidi me yamba me ka menya yale ekora cause me ndidi ska no me di to dwena yankwala no ade che omunyi ska anko school Ezra 94.9 nyene ma me kra na be fa no dia na nka na nye kra sa wo kakra ye hu ye wo ne hu ne bra ne bra ne kru yi free mu no ne nkura no bra ne kru ne free mu no na madam for pa ne papa ntina meta akọ ti bra odi nkra ba ye no na ne mama ye ne se sa ne tie dia ombra na ne papa no e pace kakra na om di sending no to om di sending no na odi ba ye but bra o ba ye no na enye kra to ba ye mre kakra mu ne ye hu se afedi oba no ba position nenye kura nenye mwanso no mwanka bi ayene ka bobati ane se bia wa no maduro kwa ma wa ne mani kura dia tran o che pa anka yenti asempa ya bra o den kran ba no an be kachire ni ma me ne papa ne se omomodia onfa omani niska na ombra ane onye obi a woye nipa boni because on say you obi a wo mu ade ne life here ya ko ka obi a obi a man no kura enso we die no kra ni nyame anim ni nipa obre ne ho ase boadie ye pa ya kra me ko hon mo a se die o si ho ame no no ma ni gina ho pa nti me ko ni papa ni ma me free mu no me ko hon mo mia obaya bia kakra na me so me dia boa no kakra o papa no mama e free mu o aka o mama no papa ni na free mu o mu free mu ansa ayi be ma ni wu ye na ansa o mu be ma ni wu ye chire ansa no mu so o mu a be ma ni wu ye no mu so wu mu o no e no mu mi enu ya so e free mu I see na ayi do people ni mu why ya meti asibi abaye fine bibia be fa na oba so ba pani no anya fie sen 17 years oba na bema okay ena ai keto ai dodi mfifi no ai ono September no menya 15 years ono so oba na bema oba ena last born bema ono so say 10 years I see enti ai 17 years na ba pani no say oya djuma be onya djuma bi ade want to be anko school enrichry na me ho so Minti mi fana mko secondary school to wie Jesus no ka cham se se woni sika nti wo de woni sika no de makotu adwuma ensu wo su sa wo voice no wo so menti ne yie kwa no wo Jesus no wo be wie no no ka cham se se mi ma ho de bi enti mi hwe ti o wie school la mi ni sika na me nakotu adwuma mutono onko school we Jesus onko school na so menyi scan na kotu to na se yakura no makachele se madam fu bi motor repair on fa nimra na me manam ko nyame shira pa yenya wo se yenya wo se so be yi wo mantamu bia nka wonni bia wodi be kokuru sika de abo ni papa wo kakra ne we yi kakra o ye the support nipa no nyame obeshira wo pa obema wo important ni ahoden a obetumi e de aboa wo moda why enti do ye hwe osana wo ka se ukunu masam de ne na jai ebra wo kwa ahonyehia mu no ko ye chi no onya accident sa hawo ni ade ni nyina no ema no wo mo bai wo mu sai na ja no aduane edisi basekati mu sai ya debra yempena ya debra no pizza sasa tam no wo memenchen ma sa no takwade wo nchen ya na wo aboko takwade na ne yo first one no odi ne ma samba to ba menchen ne di na wo ni mo bia yo takwade no so na mo nyina na mo te wo nyina na ne eti nyina ne eti nti oba memenchen no na eho de na oba your friend say o ni mo bia wo ho oye ho ewo eho nti
nti ye free ye sa call ye no on dey say ya deda dem ho do ni mo bia no ka say on ni e ko twempa ni ye sa call ye no no ne di on ne djuma wo mu nti no nti mi jime ni kura ma no kura na mi bo say on se tro bia wo se ebemu a onyaba fofora mahu fofora to dada twene onyaba foforo timi tu kokocha ne so be aboso me say na nhye say ansa na aboso me ansa na aboso me na akura no si oba ne ho na ofre osandiska na so onya kode a lalai sika oni mu woni nkora no kwa ma obese no kwa ade atesa me na ko hunto kwa ansa na waseni sika no de aba eno no ka che wo sese wo ni ne mpra ko a na ya chim obekwa akoyi ne mpra na gyawo wakasi wani mu anasa woni kodi komo wakasi menim ade sabe no akofa ba ma woni na akofa ba na no ba na ko odo fa baby na mene no ko ofa baby na mene no ko oba nso me saka na mene no ko nti echi na me hwa na mse dabi ma hwe ya me kura me di ne chi ne me wo agyankwara no nti me yi me ni kura nti echi me yi me ni kura te sai bibi amfa me okwa opa won ko beba wo mra no to no afie hu sa me yi me ni no no hu sa fe masesa te so no so ede na ofa no ho adwu na fe do no ode bae na chese se wo fa na wo ko a na ye ne de wo ko fa ba no na so ne ba no ko bo atwede a no hu sa pa me ye be ma ye me ko me ho enti e che ya fe wo ko fa wo fi ni bi mu no hu se da bi e se di ase me ye fa me nya hwi bi me ko amenko ene wo ja ye oh I see nti ohunu ma no a mukuru ko fa na mo bro atwede no ene se wanya bibi kakra o bro atwede be ma ye nde me yire ko me ho me ye be mu na me ko me ho no eguso wa ka che se wo ne mpra ko na se ya chi mo be beli ne mpra jawo satana mawo first one na second one so na menu yes on se ma dodo na bi o wa ye menim de mitumi nkasa fom so because menim dia kwan a obe ma bi dia ye obe bi na obe bi e de be ma bi afa so ye bi ahun ehia ba na woni pakro no playback time ene sable no ye hwe be mai masem woni me ga kokko a ye chimu a meyi me ga mejaw ene ade emu adidi atem mu abufuo ne ho kro ne ban nyina echi no adan na bra asamba ene echi no ugina na chi ede wu maame efia aja ka wodi ama wa wutimu enkakra wodi kosi awowa wa nyina ama na kwetwa aje no ma sa o meme ho ofi ne krom no aba meme krom nti no sa bibi esia mi ni ma enye yi because oni mu bia ona meme so nti na obaye ona me so na obaye nti no se bibi esia esa meboa no ede na otwitwa na ne hoto no na ne hoto no na wan kai bibia se bia oh okay apart from say bi kra na owo eye wo ho no abanti bibi ni a ebi ebibisa no e de no efri ho no apart from no one kai bibi ase bia o enya hwe se no wo yese kra no wo yese nso e ma me ma na me kai because me na o ma me ho nkyerem oketeska o ma me ho nkyerem o hwankwala no o hwe ne ma pa o ye be ma no wo hwe ne ma pa no so no o wodo e woni mu but apart from odo no ni nanka bi chasai kanya dia kura bibisa akura beba but apart from odo wo no de ye problem pa ne ma no apart from no die na eno no na ma ne ye ebia na wo ye bibi wo ho ebia na tore bia wo de bonnet body wo fa ma no na so manage wo ti mi jisa be mo pa ma die wo ye ni dai bibi no wa de be ma na on ka so on ko for ba woni no tira ye no ahyase ni na se bia mo tira duru bia ansa na obeda sai suban no edi ye we kra ansa na ada sai suban o na che se tama mo ye yi ne de na onte sa me hu ne sada ena fofo ana sa de na timi be sesa no sa ma minim na no kwa sorry no kwa SD e chiru kra aso no onko bi oh ti bra wo hia no SD ni no kwa sorry no kwa sorry chiru kra no onko bi o jae because of we no sabra boni so de nti wontimi enkwa asore anso ne made ne ma odo ne ma papa ena me kura ya ne yire na nkasa kura no me onfa bibi kura nsi ena afi nso no oboa me ne ma bibiri me ni mesi aduane ye
oye dwane bibia de me hia bia so no kita odema ozie me bibia otimi niema otimi na kache no abia otimi ko suo ne sama ko ko suo bibia otimi ne sama ko yedai ade wo fufuo na me wo ho adan ne bia wo ho fa wo anase na wo ye adwuma na bi ono na adwuma asai na otifie because of who provide efie ni nti wo gya isa ne ma na go no so enyo no fetiti nyina na oye saade no ondo no oye ade a oye pa oye dwane party so oba bibie no nani ha na sabe na oye sa ne ma na mamo no na mo han dan mo ana wuti na muti fia wo ma me de ma mo no nieti na o takware kwa ne o takware na nkrofo nka be ma kwa dontro na yira jimi no na yira taba no omo nka hwe ena afi nso kura no mpo na mene ni nyina nso bobusua baako ne papa side me papa side me mama side one na mama side but na interviews because no o takware best na mso mo asante side ya ni nyina ifi kuro baako kura nka omo mpene sawa na ayese busua wade ba emutwe chepa ntino na me mama mo so penasam ena nani ha hwe nso onye ne pa nani ha hwe nani ha hwe no oya de ma so kura ka se osuro no oya saade no obo no modon bibia oye wodwuma ma okura ha no se oye wodwuma ma ade a na ewo no ho di nyame ni mini na because of sa we na ma akofa sa problem ni nyina de ba na apart from no de bibie no ho ntimi ye me wo first one kura no tama na me nwoye no kura no edu ayi Sunday ya weekend na osiniama weekend no be sina o so 4 o'clock no be sisa no me nyina me sori kura o sa de nchinte kona ahema che 4 me sori no si bibie wie me kwa so baba no wa ye dwane kura esi otimi de nsa ba ko wo fufuo kwanye bibie chese bibie no ha no ntimi nye oye bibia ntimi na hame na on hame nso no on hame ana na maame na ofa na abena ana mo so abena na mo de fam tino na ommo mi din ne maame ni din na no de frem ya ma abena nti media na me kasa na mo problem no ho na me boa na mano na kofa problem bebe and it's said you will see ya na niam so nti na bia ma no so na gide hu no because enye easy so be uhia be ma bi sa na je say wo kra no a na wo kra wo maami ana ne maame kra metena because no ha support you dada na ye ne maame na eyefishia kasintie ne maame mu nyina na net ena no tumi ya sa ne ma no no fa no ne maame mo so complaining ne maame nkaka eni adwumo odi benti na adi afabi so na je se na dia de no fabi so na yo because mo nyina no maame ti fie na be member sori ayemrache ebe yes maame bi o ha ka woni wasesa so akra satam na o yesa ayeno na o sisi me niam ye dwane ye no ona ne etekotes na maame so no so o but eche ne free kotes na ye ko omukro man kasa no ne maame mu nyina na eyedwuma no de me papa moko na papa edwuma mu panyitu edwuma no de na maame ko na maame kwa na ofufu choba me kro no ye bibia o ye maame ne nkoye ni bibia nto no ne ha hweo bibia ni ha ne ha dwuma bia to say oso wonye ono so no o ye nipa no obere ne ho ase but because of say you know no do for bad onim ne yere enim ne ba onyanya ba fofra na the red finish no ho ase me kura na ne yere no ne meti no ohun se me mini ahoden enti bibia sesa me ye no no oye no oye de mame bibia no oye mame ade ba akopɛ ene sa ne ma na ena so ma na me ne ntam no eye basanti echemia me hu se enkofa sa meme na me yi me ne kura de ma no o sa de ade na de kai no ma me kan te se de me kan ya me kai no because me ba ku bi o wa me o mama ni ha me dua ne nua me niemasi bibia me o mama me mfoso me ho enye okonya azenti kura ba ya me ho to ne kakra
me kura medwuma say yi no ofo so say obeyi bibi sane yebede yensa be koya because me na medwuma say me na menyi edwuma se onu kran so wo na wo dai akoni aba me ko me ba ne no hu sika nyina be ebe sign eno no so gala me say ye okoye ye yi ba ye no so afa hwe aba ono so na ekokofa program enti no na che say na hame papa because obi a on moment mode I was sad on moment mode ba na koma ne masem no na kofa sa problem nyina diba but ono kwa ne chikwa me de na me hu ne say ebi azant no wonya aye no any prison one okokoda no na sa problem no e de man anti na we dey you akoya nka wo acid idie enye ma asem ho a dey akoya obi na ye bisaye boys no me ye adwuma no ye bisa me je de bisa ona o mo say ebi breaking day no omo ko ton mo yi na no mo ache sika no nti omo ko che no ono ne die na odko che ne bag no ono nyina so ne da eda ba ko no ono e dey obi enu ono kokko yi to boye no bisa ya nti boy ba ko huye ono ka sese ne pawi nti esa nka ode ma no nam sa ono sa da ma dia oya no nti no do no tia ono kofo ayi ne omo ekokonto kwa nti ana okakan ya akokoye ntokwa no so ni abotere obaji ni sika no ne ntokwa nti bo ni wura fie no mo ha no bo wura edanim ana okokoyi ogu adiem nto no so no hu ni ntem ase boy ba ko no ka chen se o wura dem huntu sa ada sa onkofa sekan ana se wan fa bi obefa access to hu ni to no da no ho so ntempa tampa won se gu adiem hey ko be say no me say ya want no oben pa emu ni pa so bufu a no so boye to no lock kra say engu ni due mu gu ni hanin ebi gugu ntimi kunu kra no boye no kra ni ebi gugu ne homo no so pra ma mo de no koto na wukru wo hili ya nsa na omo de ne koto mu no omo de ne ko omo de omo nyina ko hospital nsa na omo de ne ko nwu ansa na omo de ne koto da bi nti o ma no oyale na omo de ne ko hospital police hospital o ma no mo de no ko nti sese dia na aye sisi a de sa aye sa na omo yi no me koye na me na chese ne kru no o ma hwe ma sisi adwuma be na wo ye sisi me nye adwuma bia me sister na obie bia ba kakra ana aye na ya kwatena onto mo to ade kakra ne jana me ma me ne nwia ono ne panyi na ono so bi be cheniska na ode akane ne ede aka ho ye duane ne nyina ye ti adwuma be na person ye na adwuma na nka me pesa me ton ade na me kofa ba yere bi kofa ba yere na kwale bi wo mu de kwachi a anasa me na nso me hu se mo ba yere onso de ba yere omoto ba yere so de ba ye mo na bo omoto ba yere pa nti wo mu de kwachi na mo hu se je fio na ba yere wa o ma ba beto nti ade na we ma dwem se me kaminye sika bi anka ba yere mo na me de beton tonto ba yere kakra sani okay kono mo mbebu all right beton to ba yere kakra da yi ba no abefa na wo de konye isi egu ade so na wo de gute busu na nkwala na bi ko chi kura o me hu se anasa me ko information ko na so a se wo ba yere o me bi o meto bi wo me bi fi na ma be tonton ti asa ma sa ko febi okay nti wo de try Mrs. a aware mu nsem edoso na se edoso dia ene na chese wo kwa aware mu a e wo se wo ye nhihemu uni akoma emfa uti enkonkohye na mema de ene edi so mehu se ye wadro ene hye skirt mu eye wo ma na hye skirt mu chance kora ko hye skirt mu a na ni bebre ebebo ne kabre obehye obefele se on twemben no enti se uni akoma emfa uti enkonkohye emfa wo hu nkonkohye amane mu nyesa ubewu agya wo ma ho
we lock ne kura sama me yan na papa ne mom ne wuye nya sa de anka ne mofra ne onko mawu obeka akofo ba afoforo aba betete mofra no na o bra abo aye basa odi ne sika behwe oba na wakwakofa no na wagya mofra ne saa lucky nyame ne do no omma ne mpa ebo munya de na saa amane hunu ye okomu onsan konkohye mu biem me de besi ya say story no eno a na motie no ema renfi aha emergency Ghana TV midin no se na munnim no mo sonfo nana akosia adepa agusia da se nenso ye besanso ehia biem. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coplan is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Coplan to tackle this problem. So Coplan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Coplan is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Coplan for your next online transaction? Visit us at www.coplan.coplantechnologies.com.